Mina ngenda nikhingi yabo ngipropele gaza bange win Nganyito Maniga mi bange win. Le ka MBITSI Studio TV hiri malava amilavi namuntlha hi fikile hi interview leyi hi nga mi tshembisa loko Nganyito Maniga inkambi hi la ta totala namuntlha ku Nganyito Maniga imani asuka kwini aya kwini nakona idumi hi yini n'wina mi nga va mi tiva ku adumi hi vunqambi van'wana va tiva ku hey ku baspeti van'wana va ku hi karata hey ku fana mina phela busy the producer hi dumi hi ku producer kambe I'm ready to present and TV presenter. Hileso Nganyito Maniga awushiri. Lishile baba MBITSI. Wa kungamnanechi? Hayi pfukini. Vutomi likona. Okay. So ngajala mina Nganyito Maniga. Vitre na rito Nganyito Maniga. Rimeli Nganyito Maniga. Oh kalma. Imani Nganyito Maniga. Oh Nganyito Maniga. Oh Nganyito hayi Nganyito. Nganyito Maniga. Risuka ku vitre. Ai email la Nganyito Maniga man. Vitre ra Nganyito. Risuka ku. Vitre la Nganyito. Bilo beblo va Nganyito. Hayi ayilona vitle mina ngoba kutsaliwa. Vitle mina kutsaliwa. Mina Edson. Oh Edson. So xibongo xa mina ni mangani. Ni wa ka mangani. Se loko ni ku Nganyito ni endlela ku ri va ni vitana hi xibongo xa mina. Okay. A swi hambana loko ku mangani. Se loko ni ku Nganyito. Xibongo xa mina endlela ku va ni hlonipha. Phela ni tshame mali lembo tala ni ku Nganyito ni faka H la. Mativa. Hayi swona sweswo. Amdo veta msiraba loko swa koteka ku rabeka. Ngubito Nganyito. Mina ni raba okay la mhleketo ngabi okay. Nganyito Maniga. Manganye. Msaka manganye so ka hekwe. Mina ni nga mali ku tiva akaya kambe ni twisisi mina ku van'wana va ku tiva. Kaya mi huma kaya. Kaya ni huma a Xokwe kambe lokali yele ka hina le tshama kona le ka Mashuwa. Ku dume ngopfu le ka Mangini. Oh le ka Mangini. Ka Xokwe. Kwala dropeni la. Maria huma la dropeni sa ya kaya makayini. La dropa la Xokwe ko dropa la hina fe. Okay. Ana twisisa. So inaga hi byelangi lembe leri mi tana to yini? Lembe leli ku ta va na tinghoma ti nga ta tlangiwa. Ni ta ti humesa nje 3 kambe ti ta huma hi un'we ka to kokwala baba MBITSI. Ka MBITSI Studio. Okay. Hayi yimbela music kanjani bya lava yingisela lava ka nga ku tivi ku wena u yimbela music kanjani? Ni tlanga rap hip hop. Hip hop kuna hip hop azioni, hip hop raga, trap, liya nga kula hina va ku hey lava dzana kuva once va ku yeah lava fika kona yeah tibaxifuwa hi sweswiya kumbe n'wina mi ka rap cause of genre mara n'wina mi kona va ku yeah mi bana swidukwani yeah mi nga kona yeah mi tshama loko hi xewetana laha. Leswi mina ni tlanga tona leti na tlanga kambe hi xitalo ni tlanga tinghoma na yimbelela kota ngiki ni tlanga yina R&B nyana katsongo nyana so la ni kota ku la ni nga kulela ngopfu ko mina tinghoma leti ta rap ni ngoma to ka a va nga tirhandzi. Se loko va nga tirhandzi ni zona ku ni yimbelela leswaku ti nga ri na message ni kote ku ni veka tinghoma ta ku ti nga na message phakathi leswaku va kota ku va ni yingisa swa ku ni tana swa ku yini. Okay, i soul rap leswo ma yimbelela mi tlhami rap na deliver message ko la ya ni tlhela ni rapa ni endlela ku ri la ni taka ya ko tikweni la mina va hanta va swi twisisa swa ku munhu music wa unjani hi ku famba ka mikama leti ya ta yena ngo ti yimbelela. Mara mi swi tiva ku loko mtlanga music mtlangi 40 ku la n'wina mi tlangela na hina hinkwerhu. Khani mamu loko ni ku tikula mina a ni vuli tikuleli ni huma ka lona. Ni vulela like Msambiki ya hina. Le ka Gaza yi huma ko hina xitalo. Va tiva ngopfu tingoma ta marabente ta taniya. Hip hop i nchumu loko va hlwele ngopfu ku twisa ku na hip hop. Se loko mina ni fike ni nghena swi lava ni endla no ya nyana ka marabente nyana ku yimbelela leswi humaka swi va swi twa kahle.
R&B kahle kahle aho R&B i mix kufana namthimbane leswiya namthimbane i mix okay mara tingoma leto timbela ku wena tin'wana ta kona ni titwa ti ri na xiziyoni nyana la xikarhi la ni titwa na xiziyoni nyana la masitwa swa maziyoni leswiya ni twa kuna vukresti nyana la loko ni yingiserile a swi tiyini bava leswi u nga hlamali ngopfu kumbe vangiseli va nga hlamali ngopfu loko va kuma swa ku munhu wo kufana mi nimbela rap manje laya phakathi ka swona ni faka ngopfu ukreste ko basi fambelana ukreste I ku mina ni munhu loyi a nga ni kerekeni munhu loyi a nga ni kerekeni fanele ni peta swilo switsongo hi kereke leswi mun'wanyana hambi loko o swi landzelela swi nga hetelela swi n'wi pfuna so ziyoni leli ni peteka laha leswaku na nini ni lava n'wana n'wana loyi a swi tiva swa ku na ni okay n'wana loyi i hanya hi rito i hanya hi kreste katha hi leswo mi kota ku mina ni rhandza ku rap ni jela loyi wa mukreste a jela loyi rhandza swa marhandzu a nghena loyi rhandza ku hi a nghena loyi marabet a nghena karihile makhoma na karihile vako va mrepa la mingoko kwale ka shock vako va mrepa vo mrepa nga ku avako ya ku a ni se vona na munhu fika hi tshama hansi hi vonisana ku i nqambi na mina ni nqambi hi va hi bula hi xileswi a ni se vona mrepa a ni se vona mrepa a ku na mrepa so mara tikoti nqambi kwale na tinqambi ti kona ta wu yimbela leswi swin'wana to yimbela genre ya n'wina a ku hava nqambi hayi ka xitele lexiyani a ku na nqambi ka kona okay nga swi vekani kahle swa endleka mi karhi mi bifa so ku hava nqambi le kumbe ku hava mrepani eka mhangeni kumbe ko va ku a va repi swona so mi nge va count ya a ku na mrepa a ku na mrepa tikweni la mina ka ku na nini loko ni ta va ni buka vanhu lava vo ngo vanhu vo ngo repa i vanhu lava ngo twa swa ku Nganyito wa repa se kuma swa ku va tlanga music wa marabenda mi tlanga hip hop rap music wa mina rap se vona va tlanga marabenda se munhu wo twa swa ku Nganyito wa repa sa tlangisa ku ya studio nkarhi wa yimbelela ngoma yi1 a yi mrepa so swi vula ku we u hlohlotela vo tala vo va ta nghena ka rap so u titwa njhani loko u vona vanhu va ta na vo va ta va la ku ta repa na vo lavo tiva ku hava mrepani mara u kuma ku loyi a khipi ngoma wo karhi ya rap mi titwa njhani n'wina heze mi karhi mi swi twa ku loyi a n'wi repani no khani mambo swi nyika matimba ngopfu leswo swi nyika matimba hi ntamu hi mhaka ku loko ni ta buka ku sunguleni ka mina loko ni sungula ku ni performa tikweni la mina loko ku ni nghena stage na microphone loko ku na performa vo hangalaka vafamba a vo hangalaka mara sweswi loko ni perform va swi twisisa swa ku hayi kho loyi i mrepa a nghenaka and na loko ni nga ri kona swi va swi vonaka swa ku Nganyito a nga kona wa swi vona se ni vona va fanele ku tala se na vona va repa va joyina ka ku yimbelela xitele xa mina se swi nyika matimba leswaku ni music wa mina u nga ya mahlweni ngopfu so nga byela lawa va kona vanhu lava mi lwaka na vo beef cause swa vurepani swi na vu beef nkarhi wun'wana va kona ka n'wi kumbe va kona hayi a ku na lweni lwaka na yena hi beef ku na ku mi nga lwi na yena n'wini mara ku na ku yena a lwa na n'wina a lava fight ya a ni masitwa ku ri hi nga famba xitaratini fika loko a swi tini khani mambo ba ka beef ka music wa mina ni nga ku a nga kona loyi a nga lwa mara va kona so ku lwa swo hambana ku na ku lwa fuku komba munhu ni kombisa ku lowu lweni se ku na ku swi vona hi mandlela leswaku a kho loyi loku lweni manje wo nga lwi ka yena so a kona se i kona mara nga humeleli rivaleni i le ku fihleni manje mina se ni n'wi voni vaseketeri a va nge mi voni se voniwe hi mina ni nga mu yimbeleli ku lona so mi ri yini ka yena loko ku ri ku sweswi ne hi karhi vulavula so a le ku yi voneni video leyi ni nga ku a loko a ri ku yi voneni video leyi ni nga ku matlhari hansi ka yena ya ni nga ku matlhari hansi ka yena lexi ni xi lavaka ku mina na yena hi kurisa music ku ya mahlweni xikarhi ka mina yena ku ve na ku ficharana a tlangisaka swona mi ni nghena rap ya mina hi va music hi wu kulisa hikuva loko la u tshamela ku hayi swi ta gina ne ka mina hi ku famba yena kumbe ku famba mina ene mina va ni nga nghenanga nchumu and na tsakela ku na mina music wa mukulu ya mahlweni hikwalaho ka yena
na mitwa Nganyito ya matitwela musiku Nganyito ata na tona timhaka la ata na to timhaka commenta laha hansi lawa mi byela ku n'wina mavonele nakona mitwa yini lawa swa kahle na swo biha hi Nganyito Maniga na lava mi tivaka hi kombela mi commenta la mi like mi subscribe mi ta to tala cause la hi tshamele ku tisa tinkambi to hambanahambana hi ku liwa a hi bloga liwa a hi hleri vuyimbeleri lawa hi le ka TV lana hi tisa tinkambi la hi tisaka mahungu na swihungwana ma swi vona byala mina Nganyito hala ka n'wina ku dumiwe hi leswo vafana va hala loko ku 20 years mi kuma ka ri na timovha ta 5 njhani cause hala va ri ku tele ngopfu ku dume hi swo swo boha n'wina mi se tshama mi lavanyana rifumunyana leriya phela na n'wina na suspecta mani ku loko mi ku ye lava loko mi performa loko Nganyito ku nga fambile mi nga byela switsongo mi nga doji a nge doji xivutiso fana yi hlamuriwa bava Mbitsi leswiyani swa ku khendla boha timovha va endla yini n'wana n'wa khendzela nyiko a hi swa yena i yo tirhisa vutsotsi i hi endla xitsope xa kwala na kwala hi swo tshemba nkarhinyana that's why vanhu vo tala i duma nyamuntlha kuma ka mundzuku weni a duma nyamuntlha mundzuku weni kasi loko u duma minkarhi hinkwayo a duma hi nyiko ya yena lowa tikuma swa ku ri mina ndzi tshama ni ya nyangeni ni ku ni yela for music lexi xi dzundzisaka ni no khisa mahasi ni khongela loko ni za ni huma ndlwini ka mina ni ya ku performeni ni khisa mahasi hosi wo swi tivaka ndlela leyi ni yaku ka yo yi tivaka ni ya performe ni vona performance ya ko swa ku yi sasekile and then loko ni khongota swa ku hosi lota tindleve ta vanhu lava nga ta yingisela tingoma ta mina swa ku loko ti nghena ka vo a ti ve ti va tsakisa loko ri na problem va ni yangu empfo nga ngoma u lunghisa lana ni lunghisa ni kula ni ya mahlweni mandoja mina miyange phela swa endleka mi kuma xidalani xa kahle laha xi beta spices laha swa endleka lawa ku spices munhu o rhandziwa hi ndlela liya spices a ni ri koka event yin'wana mi ri kona laha ni swi vonile mani ku na nkingha laha na nchumu ku swi nga cheliwa lexi lavekaka i rirhandzu i rirhandzu na ku u tikhoma kahle na music wa wena loko u ri swa ku loko yimbelela u tshama hansi wa vutisa va ngoma so ni nga yimbelelisa ku yini u kombela ku pfuniwa ku na nkambi leyi nkambi yin'wana nga ngoma mi nga yi banjani so producer yin'wana wo fika u ka yula ku yimbelela ngoma ya producer ni komba ku loko ri na mistake ni komba swa ku hey laha u yimbelelaka kahle laha u repaka kahle i endla so ni n'wana until ni za ni hava ka music mara n'wina tinkambi mi dumile leswo loko mi fika hala la ka u producer loko mi fika mi yimbelela ni producer n'we ku no mi te a swi te ku mi ri mhani a so ivi producer ku no mi nga nghenisiwa mi ku mhani mi ku mamo ma swi vona so loko mi ya tshama le loko mi endli ngoma yi ta hela ngoma loko ma tshama le a ma ha tsakele ku ya ka producer liya mi ri yini mi ri no producer liya i lava ku na yimbela swa yona a yi lava ku yimbela swa mina ni ye laha na ka yimbelela so na ku yimbela leswi ni nga yela so ma swi vona and ku na marito man'wana a ma ngheni ka ngoma ku fane mi ma jika mi ma cause rito rin'wana ri ka hi 5 ri ka hi 7 na tinkambi lesi tinkambi ta Xitsonga a ti yimbeleli Xitsonga lava yimbelaka hi Xitsonga lava va ti remix o tlhava leswi swo tsutsuma leswi lava message va yimbelele hi Xichangani so Khanimambo ya hi marito ya kahle lawa tanihi ku ni nga tshama mi nga mi yimbeleli hi mhaka ku so wena u vi na yona nkingha liya yo loko va ku susise ku mhane va ku mamo a wu vi na nkingha xivutiso lexi xi saseke ngopfu a xi nga ta pfuna mina xi ta pfuna n'wana n'wayeni loyi a nga ta yingisela TV ni va nga ta vona a yingisa interview leyi
hi mhaka ku xivutiso lexo va mun'wana na un'wanyana u twaka leswi nga hlamusela kwani swa ku loko ri mi yimbeleli u nga twi nge producer yi tivi nchumu producer yi tiva ntirho wa yona loko ni suka tanihi nqambi ni fika la studio ni nga va ni yimbelele nghoma kahle fuke ejo khipa rapa xixa xi fambisana laniwa fanele ku yingisa wena u khonci ya mina loko se ni la studio u tiva ntirho wa wena a swi laveki ku loko ni ba nghoma yi va yi nga tsakisi ni va ni ta ni ta blama wena swi lavi ni ku blama munhu loyi hayi ni ntsitso mara ni swi tiva loko ni fika la ni lo khonciweni hi wena ta ku u yimbelela nghoma u dirisa a ma sasekanga leswo loko ni ku hama sasekini u njhani wo tiva ntirho wo lava u tlhela ma customer obvious ku loko no za no endla swilo leswi u ni tshika ni wala mani endla yini ntirho wa ta wona ka loko ntirho wa nga u tiviliwa i tsandzeka ku endlela nkambi ya so a yi tshika yi veka marito ka a yi nga fanelanga ku maveka se xi leswi na ti-producer ti kumeka ti xixiwa hi hina vayimbeleri lexi laveka ku producer yi ku kombisa u yimbelela nayo ya tsaka hi swona vavambisi sweswo swi jajiwe mina swi ta jajiwa vahlaleri va video luwa hi nga ni byela ndhawa a swi tle ku mi endle nghoma a studio Nganyito u ni twa kahle u endle nghoma a studio u hakela mali loko u hakela mali yi helela ni u ya yimbelela u heta u siyela ku ata mastara kumbe a mikisa mastara ivi aku vito ta yingisela kumbe a ku posela nghoma sweswi hi dile ku posa ha 3 CD va ku posela nkarhi wo tala so mi kuma ku munhu a fikela ku a nga mi nyiki ku hela 2 weeks 1 month loko mfona nga khomi hi decision leyi mi nga yi teka kwalaho leswi tanihi ku u hlamusela ku vendavhena swi hlamusela na mina hi ndlela ku fana le action leyi u nga yi tekaka wena hayi un'wana wena mina hi ku vona ka mina loko no endla nghoma ni twisa swi va swi helelini swa ku loko se ni yi lava ku na switandzhaku ni ngo suka ni ya kule studio ka yena ni lava ku tiva swa ku endleka yini hi nghoma liya akwana ri busy yo ma sekuleti nda ku hlanga sekuleti for me ngoma la u yi tirhisa ku za ni yimbelela a nge lava ku yi teka distance ole loko ri na problem a fanele ni vitana swa ku tana studio ta loko se ndhawa se nga chona loko ndzami ni yimbelela already se ku sale ntirho wa wena mara ntirho wa wena mara a ni ku na one masweswi a ku hlamula producer hayi na PC ya mina yi onhakile computer yi onhakile a ku na swin'wanyana lelo hi ku u tlherisa mali ka mina ni ta kun'wana yimbelela ngoma leswi swi basini swi clean tlherisa mali ka mina ni ta yimbelela ka n'we ku ngoma leyi ni lava ku yi tirhisa mala a jile a nge hetli mali a jile kwala mi nga n'wi kuma ko a ni mali masitoko yi tshama benga yi tshami la ku za mali ne u za u yi dya ne u ready so u swi tivi swa ku xunxa so ta endla wa swi vona ntirho luwa se u helini kumbe loko u kuma swa ku se yi lahlekile ya sweswi swa a ni vitana mpfo ku endleke mestivi u hi ta tshungulisa ku endla ngoma liya swa twakala handleni ka ku antswa swa ku n'wa le jini swilo sweswo onhakini se mi ni endla yini mintirhini ku tirha ka mi ku hakela yena ku sele ku ya tirhela mina makwateli lama ma ni yisa ka point yin'wana yo hemfo u catile a hi vula ku cata swa renki swa white wedding leswiya hi vula ku u na nsati na muti na nsati na muti na vana ka xitandi xa mina hi mani n'wana wo sungula na vambirhi n'wana wa mina loko na vambirhi loko na one vito ya wa one n'wana lava nga kaya ni ri n'wana wa mina editsu vito la mina la Edson li nyike n'wana wa mina hi komise ni tirhisela nqambi mana kona a Florentina Baloyi na katero yena nga endli leswo swo kumbe support ya yena njhani loko ya gigina mi vuyi mi holova mi twa ku hayi Amerikweni nkarhi lowu hayi a ni mavati wa vavasati na vavanuna vo va solo ku fambe n'wansati a hlwela ku swi va njhani ka vo va acta njhani loko mi ku sweswi ni ya gigini sweswi ni vuye gigini na mixo sasekile leswi xivutiso lexi xi basini sasekile nsati wa mina a nga se zama complain hi swona loko ni famba na yena mi hlamusela ku sweswi ni ya gigini leyi ni yaku ka yona ni ya ku ti-promoting le gigini leyi ni yaku ka yo sweswi ku na mali ya so ni ya ka yona a ku fambani a foni a yi rilarile a nga ne ku ni foni loko ni za ni suka ni milelini ni famba a nga na bazi a nge ta fona ne
a ku nge xanga ta xibazi ne ku nghena ka WhatsApp swa u fana wa swi nga endleka a karhi a swi tiva ku a ta nghena la hayi a nga endli a nge loko a swi tiva ku a ta nghena la mavona ka Sodoma na Gomora hayi ni va ni n'wi byeli rirhandzu nkarhi wolowo a ni n'wi byeli na ni kwatini na ni n'wi byeli mundzuku ni ya gigini na ni byeli mpfuni ni ya gigini so gigini leyi ni ya ka yoho ku na mhaka 1 2 3 a mi se tshama mi n'wi mi tshama biwa xivutiso xexo xin'wanyana lexi a nge se za biwa na dyojiwa la a nge se za hlatekiwa mpama okay ya a mi ri ke hi rola uta ni kombela mi ni yisela meseji ka tinqambi leti ti nga le ku bifaneni ku va tikhoma njhani swi kahle a swi kahle ni kombela mi va yisela meseji ni nga ku ka va mrepa hinkwavo lava sungulaka va lavaka ku repa kumbe ni nga ku South Africa ni ku le Mozambique hi teka hi kona mrepa un'wana na un'wanyana loyi a swi tsakelaka ku a nghena ka hip hop a nghena ka tsonga rap a nghena ka music wa rap ni kona mina loko lava ku ni feature a hluphanga leswi wa ni kuma ka WhatsApp wa ni kuma ka phone number ya ku fona straight kasi number ya kona liya 083 yuku 58 yuku 41 yuku 52 yuku 0 wa fona ka yona wa nghena ka WhatsApp and loko so u ni lava ka Facebook wa nghena Nganyito va nge win Nganyito va nge win u ta ni kuma kola lo za vona Nganyito va nga te win u nghena ku ta va ku ri mina loyi vo mrepa wa sungula ku la ku repa na n'wise mi nga repa mi lavaka ku joina na ku ri Nganyito Maniga mi phusha na music mi ya mahlweni i danko hiri hi ta hume outro ya Nganyito Maniga a mfakela ti-bus to karhi laha nga ta twa ku moya wa famba a ta yima kona Nganyito in 3 2 1 yo leswo tala la misaveni ni kombela mi tshama hansi mi lunghisa tipoyinti ka hinkwato na swi tiva swa va ku yimbelela swa hlupha la misaveni na mi byela vaseketeri swa tika swi lava mi tshama hansi mi languta ku ni njhani loko u nghena ka hip hop ni kombela u tiyini matikweni ya ku tala se swa durha se swa tika van'wanyani na va vona se va cina va tsakini va tsakela a hip hop ni khome mbitsi van'wanyani se va famba se va repa va fikini phela ka maxuwa ka hinkwako ni nghenini le ka xoko le baraja le ka mpofu ka hinkwako mina nghena ni thingija va mrepele ka gaza va nge win Nganyito Maniga hi mi va nge win ni twi vito ra mina laha ku fanele sula ku na future-iwa ka lendliwa ni twa ku ni baxibakele minkarhi hinkwayo ni khome baba mbitsi wa fakiwa loyi no hi swona ni khomele swona eka nkarhi wa namuntlha i va mani mi lava ku ta va rhumelelaku hungu mi va xeweta sure lani vanhu vo tala ntiko ri hinkwenu kahle mi nga ta va mi vona video leyi ya na mi xota hinkwenu ni nga mi xoti ni nation comment na baba mbitsi hi leswo cope hi ta hlangana le ka ti-comment